мара Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст ки дар интихоби касб, дар интихоби забон, дар интихоби либос, дар интихоби дин, дар интихоби урфу одат ман озодам. яъне ин кафолати конститутсионии ман ва шахсе ки мара оиди ҳамин чизо таҳқир мекуна, оиди ҳамин чизо ягон сухан мега, яъне озодии мара поймол мекуна, ҳуқуқҳои конститутсионии мара поймол мекуна. ва имрӯз як бародаре пайдо шудай, Холиқов Рамазон. ман наметавонам бигӯм Холиқов ай кияй, хеле гуфта наметавонам, барои ки ман баниқ медонам, яқин медонам ки вай фамилияш Холиқов ай, номаш Рамазон ай ва дар гузашта ҳамкасби мо будай репер. ва имрӯз ки вай чизеро фаҳмидай ба гуфти худаш мора таҳқир кардесай, мора ҳами дашно мондай тамом. баъд бахт ҳар чи гуфтесай ба гуфташ хиёл кардесай ки чӣ кори хуб кардестай. ва ягон мара ягон қори, ягон блогер, ягон комментариянавис наметавона айтани ман интихоб куна ки ман чира пеш барам дар зиндагӣ. барои ҳаму муҳтарам акаи Рамазон, аз шумо хоҳиш мекунем, охирон бор хоҳиш мекунем, дар чизоеро ки мора конститутсия озодӣ додагиай хуш нашен ва мора таҳқир накунем. аз шумо хоҳиш мекунем. аз акаи қори номшаён қори тоҷикоботӣ аз шуморам хоҳиш мекунем ки дар чизе ки мора конститутсия озодӣ додагиай дахолат накунем, чунки ҳуқуқҳои мо дахолатнопазиранд. яъне мо ҳақ дорем худмон касбона интихоб кунем ва давлат аз дин ҷудоай. мо дар ягон ҷо даъвои шариат накардагем ва сохтори давлатии мо шариатӣ нест ки шумо имрӯз бихезен мора таҳқир кунем ва бигем ки шумо бадбахтен ва дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон одаморо ба дузахтию биҳиштӣ ягон вақт ҷудо накардагиам. дар Конститутсияи Тоҷикистон мусиқиро манъ кардагӣ нестам. дар Конститутсияи Тоҷикистон ин чизоро манъ кардагӣ нестам. яъне касби интихоб кардаи мо аз рӯи кодексҳо Конститутсияи Тоҷикистон манъ нашудагиам. яъне мо ҳақ дорем чизе ки тибқи қонунгузорӣ манъ нашудагиай ҳамун чиза пеша барему истифода кунем. аз ҳаматон хоҳиш мекунам, комментариянависон, блогерон, акаҳои қорӣ, қозӣ нашем, худтона бидонем. бо мегӯм ҳуқуқҳои конститутсионии мора поймол накунем. мо дар ягон ҷо даъво накардем ки мо пешбарандаи дини худоем. дар ягон ҷо даъво накардем ки мо ҷомон биҳиштай. шумо даъво кардестем. мо дар ягон ҷо даъво накардем ки мо бадбахтем. мо дар ягон ҷо даъво накардем ки роҳи моро интихоб кунен хушбахт мешем. лек шумо даъво кардестем. охирон бор огоҳ мекунамтон, илтимос ҳуқуқҳои конститутсионии моро поймол накунем. ҳар як шахс озодае дар Тоҷикистон. дар ҳама чизе ки тибқи қонунгузорӣ манъ нашудагиай дар интихобаш озодае. шумо ҳаққи таҳқир кардан ба мора надорем. илтимос ин коре ки шумо кардесен, ин кор ба якумаш ҳуқуқҳои якум дараҷа ҳуқуқҳои конститутсионии моро поймол мекунад. ба дуюмаш мафкураи зич, мафкураи пӯчак доштани шуморо нишон медиҳад. хиёл накунем ки шумо басаводен. агар тибқи любой чи ман ҳамин чизоро мегӯям ки тибқи любой чизе ки меген шумо, агар бо ҳамура дигар паҳлуша нигоҳ кунем, шумо ноҳақед. дар кор нест чизе ки шуморо дахл надора, у чизда пӯшидан. ман гарантия метавонам ки мара реперомона 90% аудитория ютуб намешиносад. ҳамун 10% ки ҳаст во меген намеген ва ё гӯш мекунанд репа. барои ҳамун илтимос
بیا هر کس کاری خیچه کنه هر کس با روز قیامتی میگفته شما هر کس با گناه کرده خودش جواب ده ما را یگان خیل سیلکه و کلیمو نمونیم ما هم میتونیم شما را любой چیده обвинить کردن و تحقیر کردن همین این قدر کارایی که کردیم همون خودش دستاتش نیه که هر یکش یگان مینوسکوین چیزی که پسیخولوژیا میگه آدم در چیزی بخواه گفتن همون چیز میوبه او چیزی را که شما در ما میبینیم این اتراژنی خودتونه باور کنین آدمی خوب در همه خوب میبینه آدمی بد در همه بد آدمی گفتی خودتون مشرک در همه مشرک میبینه یک بار درون خودتون یک سکنر کنین یک انالیز کنین شما چی کاره این شما را کی حق داد اگر بگین ما را خدا حق داد خدا شما را یگان حق نداده ماکسیموم شما ماکسیموم یک گپ گفته میتونین خدا توفیقش بده یک کس دوزخی برآوردن از قفای مرده گپ زدن این وجه خودش نشان میده که شما نمیدونید چی مقصد دارید و در کامنتاری ما جواب دادن که قاری تاجیک‌آبادی نامش فراموش کرد بخشش عبدالقادر بود عبدالواحد بود میگه که تیپا این بدبخت میدونه چی گفته است من میدونم تو میدونی من در کدام منطق همون گفت من گفته که مکه موجود شما یک کلمه هست نامش سارکازم موجود همون را میفهمیم موجود شما یک خودتون کم ترک پس نمیزنین یک انالیز میکنین که بر کدام مقصد میگه ما گفتیم برادر در همین جا نشان دادیم که ما پوچک فکر نیستیم او پوچ کلای خامش ما در او کامنتاری ما گفتم که اگر همین رکلام را نمی کردی خیلی خوب میشید پیروی اصلی پیامبر این سارکازم یعنی تو یگان خیل پیروی یگان پیامبر نیستی تو شخصیت پرستی اینمی قدری تو خیب پرستی تو تیمای را میشوه که میدونی که تو در هیچ که نمیتونن همون تیما را میرسی خیلی که بسیاری ها در کامنتاریاتون هستن آخی چی دم بیره پیرو را گرفتین تیما بسیار هم و مثل کتیل نکی هسته خیلی برا کنستیتوسیای روسیسکی فدراسیا را ازوچد که برا هموطنو و همدینو و هم مذهبات برا حقوقشون ها حفظ کن در کار نیست از قفای مرده گپ زدن یگان کس حق نداره یگان کس دوزخی بگه یاد بگیرین فرق نداره شما را کی حق داده در کجا چی گفته شما حق ندارین ما را کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کفالت داده که ما آزادیم سلامت سربلند باشین اکای خوری خف رمضان اکای خوری تاجیک‌آبادی خواهش میکنم از شما اول خیلی اندیشه کنین بعد ویدیو کنین و یک کامنتاری ما اثبات کرد که شما در اصل هیچی را نمیفهمین سارکازم در اوجا او بود که احمق تو خودت نمیدونی چی گفتی تو مرده را هرچی گفتی میدونی پرسمات رو میگیره همین کار کردی مراجعت به اون рекламодателей авиакасса و рекламодателей пересечения границы شما از پشت مرده خیب کردیستین خودتون رکلام کردیستین یک روز نه یک روز همین چیز میتونه به سر شما را بیاره خیال نکنین که شما بسمردنی خیال نکنین که شما راستکارین شما میتونین любой کسا любой چی بگین یک بار خودتون بینین آزی برادرای پیدا میشوند که بیوگراف شما را از یاد میدونن بعد میگن شما چی کارین لیک در کار نیست مودا هم اصابین همی تیمای شما ابسولوت نمودا در کار نیست خواهش میکنم یک بار دیگه خوشو فکر کنین چون که کاری که شما کهیستین این کار میتونه پس لیسیوی خشد شد چون که شما حقوقای کنستیتونی ما را پایمال کنید خیلی